May gabi sa tanan, mga igsoon. Nanapod kita sa light them with my word. No? Inubanan kita karon gabi una sa ato ang kanang sponsorship sa kanang Ignite Christian Life Community. No? Usa ni sa Cagayan de Oro Christian Life Community nga suportahan sa Christian Life Community of the Philippines sa Ateneo de Manila compound ang ilahang opisina ini ang headquarters o sa kananaang pagpaambit sa mga laygo, no? So welcome ang ato ang batbaton karon mao ang ebanghelyo sa kananaan ni San Marcos kapitulo 8 bersikulo 27 ngadto sa 35. Kani si Dr. C magpaambit na po ninyo karong gabi una o welcome, light them with my word. Today's reading is the turning point of the life of the ministry of Jesus. Kani makita diha sa ebanghelyo kang Marcos. Si Jesus nagpakita nga siya gayod ang anak sa Dios. But daghan kaayo during that time sa iyang mga disipulo og sumusunod niya nga wala makarealize o wala gani makaila og kinsa gayud si Jesus. Kani nagpunting diha kang Hesus nga sa iyang pagpadayag sa iyang kagalingon sa mga disipulo. Mo'y naka-recognize sa iya si Pedro nga usaday siya ka Misaya. And then iyang gi-introduce sa ila ang iyang pag-antos, no? Umabot nga pag-antos as Misaya. Mo niya iyang gipadayag kung atong balikan ang kanang ebanghelyo ni Juan sa Bread of Life nga diin pod si Pedro kanang acknowledge, no, nga si Jesus di ay mo ang the Holy One of God. God sent or sent by God as a Messiah. And in Mark chapter 8 verse 27, and Jesus went on with his disciples to the villages of Caesarea Philippi. And on the way he asked his disciples, "Who do men say that I am?" And they told him, "John the Baptist, and others say Elijah, and other one of the prophets." Into this gospel, Jesus asked the disciple for the field report, no? Report kung naunsay naa diha ang pulso sa mga katawhan nga gasunod-sunod ni Jesus. By asking what others say about him. He didn't turn to the question directly to the disciples and ask what they believe. Peter, siya magunim mo istorya, siya may leader. For all of them, when he announces that they believe Jesus to be the Christ. In verse 29, and he asked them, "But who do you say that I am?" Peter asked him, "You are the Christ." And he charged them to tell no one about him. The word Christ is the Greek translation of the Hebrew word for Messiah, no? Manulunda, which means the anointed one. At the time of Jesus, the image of the Messiah was laden with popular expectations, most of which looked for a popular leader who would free the Jewish people from the slavery or from the Roman occupation. No? Peter is the first human being to openly acknowledge that Jesus was the deliverer or that was expected to be the Messiah. By counseling of his disciples to be silent, not to talk about him, Jesus avoids false interpretations of his messianship. No? In verse 31,
he began to teach them that the Son of Man must suffer many things, and he rejected by the elders and the chief priests and the scribes, and be killed, and after 3 days rise again. And he said it plainly. Now that the scriptures have acknowledged Jesus as the Christ, Jesus confides with them, no, not to tell anyone. Confides with them the outcome of his ministry. He will be rejected, must suffer, and die, and he will rise after 3 days. That is why he said not to tell others, because as yet they do not understand the essential meaning. The Son of Man, the Messiah, must suffer and die. Thus, this is the first announcement of the passion and death of Jesus. And Peter took him and began to rebuke him. And in verse 33, but turning and seeing his disciples, he rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan, for you are not on the side of God, but of men." No? Of course, wala man niya sulti si Peter nga, Satanas ka, no? Get behind me, Satan. Ang imuhang wala pagpakasabot unsay plano sa Ginoo, sa Misaya. Get behind me, no? Gipintal ka sa yawa. So the image of Christ that Jesus is giving is not the image of the Messiah that Peter is expecting. Peter is trying to eliminate the cross, no? The suffering, the passion and death, and the teaching of Jesus concerning the consequences of the cross for those who wish to be his disciples. No, if you want to come follow me as a disciple, take up your cross. Hadlok yung si Peter, alang-alang, no? So, Peter also does not understand the proposal of Jesus concerning the cross and suffering. He accepted Jesus as a Messiah, but not a suffering Messiah, not that a Messiah that is going to suffer in the passion and death, no? Peter was conditioned by the propaganda of the government at that time, which spoke of the Messiah only in terms of a glorious king, no? Kay mo man ay ilang andan gud, manulunda gani ka, deliverer gani ka, powerful gyud ka kayo, makita gyud sa imuhang grandiousness, sa imuhang pagkatao, at the same time sa imong gahom, daghan ka kayo mga sundalo, no? With this, Jesus rebuked him severely, although addressed to Peter, no? Dili ingon siya Satanas, as I said, is intended for the others as well. Katong naminaw dito, sila po mismo, biya kasamot, mga disipulo, uban pa itong naminaw. Then, in verse 34, and he called him to the multitude with his disciple and said to them, "If any man would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, and whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it." Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross. Jesus then teaches the crowd and the disciples about the path to discipleship. To be Christ's disciple is to follow in the way of the cross, no? Ato ang cross. Daghan mo kay tag cross, no? Lain-lain ang atong cross. But remember, whatever crosses you have, remember that will be the path to eternal life. Munay ato ang kanang sumdanan, munay ato ang gianan paingon sa kinabuhing dayon. For after all, what does the suffering and death of Jesus
His resurrection, and His ascension, and His mission for all of us, to be taken by Him under His headship in the eternal life, no? The community of God in heaven. And then, unfollow me, stay behind me, stay behind Jesus. Be a follower. He does not ask for short-lived enthusiasm, no? Or occasional devotion. He asks for complete commitment. The goal He sets for men. Again, the goal, no? Ang ato yung tinguha ining kinabuhi wa nagyulain. Wala nay pagantos, wala nay kasakit, wala nay COVID-19, no? Wala nay pagmahay. Di na maningkamot sa pagpangita sa ato ang pangimpinyo kada adlaw sa atong pagkaon. Di na kita maghunahuna pang unsay probitsa nato. Pagpa-eskwela sa ato ang mga anak, uban pa, no? Kaya nga naman, dito kita tanan paingon sa eternal life. Wala na tanan atong mga ginaktinguha o kinahanglanon there is kinabuhi nga kanang earthly life, but dito sa eternal life, sa community sa ato ang Ginoo dito sa langit, no? Then in verse 35, for whoever wishes to save his life will lose it. Kung kinsa katong nagtinguha nga iyang salbahon, iyang kinabuhi, nan maparot gayod siya. Because in Greek and Latin Vulgate, the word translated here as life literally means soul. Ang kinabuhi kuno, ang literal meaning sa Greek nga Vulgate o Latin Vulgate is soul, kalag. Soul and life are the same when you consider kinabuhing dayon. I-consider nato ang goal sa ato ang kinabuhi mao ang eternal life, parihara ang life og soul. Meaning diri sa kalibutan nga atong gipuy-an, ang ato ring gitinguha ang atong kalag. Mag-unsa man atong kalag kung mapilde sa panahon sa paghukom sa ato ang Ginoo, no? Ang ato ring kinabuhi nga gitawag nato kinabuhi diri muuday kana ang kalag ato ang giampingan nga pag-abot sa kinabuhing dayon, paghukom sa ato ang Ginoo, ang atong kalag didto paingon sa community sa ato ang Ginoo didto sa langit, no? And then, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel is not a book, but the good news about Jesus Himself, no? But whoever loses his life for my sake and that of the gospel, no? Ang kamatuoran sa gospel, sa ebanghelyo, ang gugma sa ebanghelyo, ang giya sa ebanghelyo, for the sake of Christ. Atong gipuy-an ining kinabuhi, no? Pag-antos biya, loses our life, no? Ang atong kinabuhing dili maayo, iyahang kanang earthly nga life ato ang gisalikway para for the sake of the life eternal, no? Sila dito gagimik-gimik, di ko magimik-gimik kay mo appeal ko sa Bible study. Di ko mag-inom-inom kay mo appeal o musimba gayud ako, no? Dili kay ko magbuhat og hinangal kay mao kani ang gilagda sa Ginoo. Magbuhat gayud ko minatarong, no? Honesty sa akong trabaho. Kay after all, ako gihapon mag-gather, ako gihapon kanang ma-earn ang akong binuhatan nga dili maayo. Dili gyud ko adto diha sa community sa ato ang Ginoo dito sa langit, no? Whoever loses his life, no? Unsa ang life na imong gibiyaan mo ang kinabuhi nga dili iya sa Ginoo, no? Earthly nga life.
So, if we lose this kind of life, we'll save it. No? Whoever wishes to save his earthly life will lose it. Will lose eternal life. But whoever loses his earthly life for Jesus and the gospel will save his eternal life. We must seek and savor the things that are God's and not the things that are earthly. Makita ni mo ni kung imuhang basahon ang Colossians chapter 3 verse 1 to 2, no? Magsuffer biya ka kung imuhang proteksyonan ang kinabuhing dayon nga gitunong nimo i-save nimo, no? Magsuffer biya ka kung magbuhat ang minatarong, being honest ka sa imuhang kinabuhi, magsuffer ka no? Magsuffer biya ka kung truthful ka sa imuhang kinabuhi, gasunod ka sa kanang commandments sa Ginoo, loving God and loving neighbor. Lisod biya kayo nga di na lang nimo hunaw-hunaon. Kato nakautang sa imo, di na lang nimo hunaw-hunaon. Imo na lang yung i-offer sa Ginoo. Di na lang, Lord, wa ko bayri, no? Magsuffer biya ka. Ikuhaan ang imong yuta gamay, imuha pag yung parente o imo pag yung igsuon. Mayon ka lang sa Ginoo, Lord. Magsuffer biya ka, leader ka. Ikaw pa ang bugal-bugalan. Ikaw nagbuhat og minatarong. Ikaw pa ingnon nga wala ka nakatunong sa SOP, no? Magsuffer biya ka, i-isolate ka, no? Dili ka natagdon sa ila. Ay na lang na, killjoy man na, di man tam lipay ana. No? Dili na nato barkada. Daghang pa kaayo nagikinahanglan magsuffer biya kita. Ibuli na noon ang mga Kristiyanos nga nagbuhat og tinarong. Luya sa, no? So this is the radical commitment that we have, and God is calling us to sacrifice that Jesus calls us to adopt for the sake of the truth of the gospel. Also, this is the condition. If you want to follow me, take up your cross and follow me. This is the condition for Jesus to follow Him as a disciple and to gain or to earn the eternal life that awaits all of us. Okay? No? Today we believe in Jesus, but all of us do not understand Him in this way. Sa akong explain, ang uban siguro nakasabot na, puro tama na ba dahil na makasabot sa ato tanan? Isang niya po na, istorya po na diya sa imo mga kanang ka-office faith. Ito isang niya po na sa imuhang mga sa imuhang mga kuwan, mga bata. Isang niya na sa imong agaw, parente, o kinsa pa diha kung na kay panahon. Isang niya. But for those wala makaibalo nini, wala kasabot, then the same way, we have to review ourselves. Who is Jesus for me? Kinsa man day si Jesus sa ako ang kaugalingon? Second reading, we are reminded in James chapter 2 verse 14 to 18, no? James teaches that faith must be demonstrated in one's work. Sa ato ang kanang ginabuhat. Kung basahon nimo, what does it profit, my brethren, if a man says he has faith but has not worked, can his faith save him? If a brother or sister is ill-clad and is lack of daily food, and one of you says to them, "Go in peace, be warmed and filled," without giving them the things needed for the body, what does it profit? So faith by itself, if it is not works, is dead. But someone say, "You have faith and I have works. Show me your faith apart from your works, and I, by my works, will show you my faith." That is in the second reading warning.
natay pagtuo asa man diha nga wa man ka maglihok. No? In the first reading in Isaiah chapter 50 verse 9, if the Lord Yahweh is my help, who will condemn me? Usay manggod sa ako nang istoryahan nga kita mga Kristiyanos bugal-bugalan ta sa atong ginabuhat bisag nata sa insakto. Kaya nga naman mura man o kita ray gabuhat, ang uban wala man, no? Ikaw may maglahi og honest ka diha sa imuhang opisina. Ikaw may maglahi og imuhang kananaang panghunahuna diha sa usa ka community o sa society. Mo na siya nga sa ato ang lihok, sa ato ang works, sa ato ang pagtuo. Ang pagtuo naghatag natong action, no? Diha sa Ginoo, para sa Ginoo, para sa ato ang kinabuhing dayon. Ingon siya ayo kabalaka sa first reading, if the Lord Yahweh is my help niyang igamit, kay ang Ginoo mangyod, kung wala ang Espiritu Santo, dili makabuhat niya na. No? Kung wala ang Espiritu Santo sa ato ang paghigugma sa ubang tao, paghigugma sa Ginoo, dili nato mabuhat, because the Holy Spirit is also love. The Holy Spirit is our relationship with God, with other people. It is the power for us to love even those that are unlovable. Ang Espiritu Santo mo'y naglihok niya na, no? Mahigugman tas Ginoo because of the Holy Spirit of love. If the Lord Yahweh is my help of the commandments, who will condemn me? No? Bahala na sila diya magbugal-bugal sila. Bahala na sila diya o panghimaraoton ka tungkol sa imong gibuhat. Para sa Ginoo, dili man na standard sa tao. Ang imong gisunod, standard sa gugma sa Ginoo. Amen? No? Do we understand that all of this for the greater glory of God that awaits us in the eternal life, in His second coming? For whoever wishes to save his life will lose it. No? Personally, asa man ko karon? My brothers and sisters, muna akong ipabilin ninyo nga pag-atong hinuktukan atong tema sa atong prayer time karong simanaha o karong Domingoha. Ug dalaygon ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. So brothers and sisters, ayaw pod pagkalimot og subscribe, like and subscribe sa atong YouTube para mulahutay ta, mulungtad ta og dugay, no? Mora ni ang ato ang pamaagi nga makapaambit sa maayong balita sa Ginoo. Salamat og may gabi sa tanan. Light them with my word.